Maganda ang weather ngayon dito sa California. So, ihatin natin si Bossing. Kape muna tayo. Okay na yung aking throat. Medyo masamang pakiramdam nung Tuesday, Wednesday, and Thursday. Yan. Ayun, kapit-kapit pa. Magandang weather. Ay, mag-ahatid muna. Okay, nandito tayo sa swap meet. Sa Cypress tayo. Tara, Sunday, time check 11:49. Okay, let's go. Okay, dito na tayo. Pasok na tayo sa loob. School ito eh. Pasok na tayo dito. Malayo ang parking natin. Doon pa. Cypress College. Pasok na tayo sa loob. May mga security din. May gwardiya. Layo nilakad natin. Ito yung haba niya hanggang doon. Bisikleta rin. Mga tools. Ito kaya kailangan ko ito eh. Charger. This one is a separate. Meron na rin akong ganito. So, yung maganda. Meron ako nito. Tara, ikot tayo sa shopping. Sorry. Stainless. Is it for sale? No. Mga tools. Dami. So, ¿Cuánto tiempo está por allá? wala tayong masyadong kailangan sa ano eh. Sa Nagalaya ba?
Dami. So, time check, alas 12. May mga pagkain din dito. Ayan. Ano meron dito? Cypress College. Yan, may mga pagkain. Medyo magandang weather ngayon eh. Kailangan ko ng tape. How much is it? $6. Pwede na rin. $6. Thank you. Welcome back. Oh, thank you. Para sa What team is that? What team is that? Rams. oh, yeah, para sa lechon natin. Thank you, sir. All right, thank you. Oh yeah, at least look for that, see? Okay. Matos. Bango. Popcorn. May itak mo. Tengo muchas, de verdad. Tengo unas 30 de esas, pero estas ya no. Te las doy en 20, mamá, como plateadas. Ay, mire que se las tengo, ¿eh? How much? $7 tickets. For everything? Check the tablet too. Oh, yeah, yeah. Yeah, This one, this is $10. Huh? This is 8, this is 10. $15. No. Yeah, this is very good. This Okay. is Amazon. Some people they selling dollar cables and no good. They don't work. Good. Okay. Count.
Thank you. Okay. Come, come. Big for me. Thank you. Yeah, I know. I think okay, favorite ko. Yun. Ganda. Susi. Ayos to ah. Tatlo. Spirit, el local no voy al baño y te regreso. Ayos. Oh, yun. Grill. No, o que tu papá está ahí. Ganda, ah. Beautiful. How much? 100. Oiga, Don, ¿cuántos están estos? A 20, jefa. Nuevecitas. Ganda. Dígame, jefe. Tengo este de 100, entonces por 12. Tengo esta. Allá tengo más, jefa, allá tengo más. Ya, 100, 1, 2, 3 tengo de mismo de así. How much is this? 100, amigo. Es todo por todo. Like this? Ya, es todo por todo mismo set. Todo barato, barato, barato. ¡Qué baratito el día de hoy! This one, 10 by That 10? one 45. That one is small one. Es como mismo zen como regín. Oh, like that. Yeah, 10 sí. by 10, huh? Yeah, that one the heavy duty 100. Todo barato, barato. Hindi, maganda pa rin yung nakuha ko. ¿Mande? Ikot tayo, wala na masyado dito. Punta tayo sa kabila. Ay, may mga batteries dyan. Eh, medyo malamig ng panahon. Grill. Hello. Meron ako nito.
Ano maliit. How much this? Tres, dos, one. Poquito. Más chiquito. Más poquito. Poquito, poquito. Más pequeño de las otras. Yeah, like that. 10? Ya, tengo. Oh, diferente? Sí, diferente. Pues tenés que ir para madera y pierdes también. Ano po nito? It's okay. It's okay. Gracias, amigo. Okay, doon muna ang gamitin muna natin yun. Yung mga Yeah. meron ako pero ano. Yung tools. Hay cosas más baratas. 200 me dan por uno ahorita. ¿Dónde queda el uno? ¿Otra vuelta? Sí. Se rompió ya. Ahí lo alcanzamos. ¿Tenés la caja? ¿No? ¿Puedo agarrar la caja? ¿No? Para que no le haga hoy. Okay, okay. Ay, may mga batteries dyan. Ese seguro es de negocio, si no es. Dami. No, what? Best swap meat. Dami. 99? Doon daw. Cowboy. Silver blue. Beautiful. Ganda siya. 19. Magandang klase. Oh. Hello. Ang sale eh. Sabi oh. Mahal, 10 by 10. Oh. Pero ganito solid. Same like this one, huh? Yes, sir. Oh, 150? Yeah, 150. Quality. Maganda ito pagka ano, pag may budget na tayo. Yan ang kukunin natin. Matibay siya eh. Para un BMW. ¿Qué tipo de BMW es? 10 by 10. Good quality. Pag may budget ako, kuha ko niyan. Ganda siya eh. Oh. Pang matibayan to. Malakasan. May budget ko tayo. So, yan. Doon. Likod dito. Goodwill. Sa likod. Pero es bueno. Mga tools. Main road.
Jefe, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, jefe. ¿No ocupo un ayudante? ¿Ya me comieron? El domingo. Hoy Tijuana. ¿Viste lo que pasa con la gente? Porque fuimos potencia mundial. Excuse me. Kailangan dito tayo mag-end. Magaan. Ilang pounds ba to? Kasi kung deep na to say how many pounds will carry. Oh, it's Ton. 1.5. 1.5 It's ton. a lot of pounds. That's a lot, huh? Yeah, oh yeah. Yes, a lot of pounds. Yeah, 1.5. I think it's a small one. No, it's a big one. 3/4. Yeah, this is So big. you can carry Yeah, anything. Understood. hindi kasi sa lechonan ko to eh. Right here we can burn it.